Ayibo wengane zakwethu sengithuke kabi. uSmin yena wathakathi into encane ukuthi angabi nalizo. Nawe showo umncinyana. Engani likhona artist lakho uMalegend laphana eshow. Ngabe umculo wakho ukakawuzwa? Phuthuma lapha enkundleni zokuxhumana uthi Malegend. Lapho khona ke uzothola umculo wakho. Hlangane khona epagini lamaLegend SA. Shalo we indaba nawe ngabe ufuna siphusha umsebenzi wakho sithinda nje kalulu 0798414163 sikhulume lapha ke sikufakele umsebenzi wakho onda nje ubona ke ngane zakwethu kusabalale indaba ke esingazi noma ama fake noma original ngifuna ukucacisa lokho nami futhi ubufakazi balonto ngiphethe kodwa abanye bakho bayakwazi engizokhuluma ngakho namuhla uNtencane ukhipha statement esithi babejabula khathi ngingenalizo kushuthi babe ngithakathela khona lokho ukuthi bephinde becule ngami lokho kulandela ivideo uSmin la khona elingisela uNtencane ethi kwakumathanda nawo wenzani wona lo uyakhumbula ukuthi ingoma uNtencane leyo uSmin beyihlanganele lapha kumbuso wamaciko office lombuso wamaciko emva kokuba ke bebe attende media briefing kaKhuzani uzokhumbula ukuthi kuzowahlangana uThibela neGcwama lapha ku live kage ngane zakwethu sibe kakhulu statement ngoba uNtencane ugcine ekhipha nezinhlamvu kodwa ngifuna ukubonisa mina into edala ukuthi uNtencane akhiphe statement indlela ke uSmin bemlingisela ngayo Iyona ke ivideo engikhuluma ngayo le ngane zakwethu engingazi ke noma bekwama fake statement santencane kubhalwe igama lantencane lapha noma bekuliqiniso kodwa ke asikakuze ukuphawula kaSmin umalana noludaba ngiyafisa ukuthi ngizwe kuwena ukuthi wena ukubona le video ngoba phela uSmin sonke siyamazi ukuthi ihlele ichwensela kumnandi kujatshula kube mnandi njengoba ke ubesho ukuthi ahiya kukhona intibana lapha ke wena kuthini ukuphawula wakho umalana nalolu daba sibambe la video sihlangana lapha ku comment section ungakhohlwa ukusubscribe share uphinde comment ukhuluma konke ulike ivideo yethu ukuze ke uthola amanye ashisayo.